Mikodo le wenu se ami bi mi mando dagbe aho zangbede boyan fefo son khoyo mi le din ton si azan ton ten we gogbe mi bi mi kude o fon gbe gan ho no e je ro to me le ho jama le o ye ze ho pele boko je alo mi tonu kan don yen vi no dan fo ne e ton igbele wede bu amatin libre e di we mi na be si me chile mi e sodo ikweton jilo menjile eme no don azoti bono don tu bono tu ugo ton le be no le ero chicha nu e be no tun ba zezo to no mlen de su ti tengbe on ero de tu e mi na tun do nu mon ko ton dion e na si hosu ku do na gidigidi ro to mi fi on e yan don bo jai de su ti tengbe ba don ene hun we ho e poron le kade o e ka ko pa e de kaka je diyan me me chile mi no ene on e poda iyo jide su bodon pẹ̀lú ọ̀fi yọpọ̀ pọ̀ mẹ́kọ́pọ̀ bìrìnà yàgbó bí ọmọ náà dàn sí tí mọ́nà tó ń gúọ́ bẹ́ẹ̀ ní méje ròrùn gánwà ẹ̀mẹ́jìlẹ̀ Martin Libre ẹ̀dọ́ méjìlẹ̀ yọ̀nà rẹ̀ sùn ti tẹ̀ ń gbè Martin Libre dọ́pọ̀ tí mẹ́pọ̀ ọ̀dọ́ méjìlẹ̀ ena ikondo o to mi ton si akpa ho ro gon teme o se na za gete be koton me de nu teme le azo i mi ro koton e me de me le Martin Libre mi ho jama mi na do mo je me ho ga mo alokan gonu le o e on le ken va hidin ye genego e de gbodo o ko le ti le bo mi ro hodo de we no mo nkan ton diyan a se po mo je me teme si ho na de wo yo e ko wa na de o me mi ho Martin Libre mi na do o mo je me ton me au Mozambique sinto dian e wa beren to mi ton fi bonu wa lo e commune bo inu so do mo me huzu wa na lo pare bo do je de z do finion e wa do nu pon do mi we bo na si ho izan ro to e ton me ton beren to sinu wa ene wa juro ye me chile mi mo jangi so do wa na ro to me ro nu kon ye ne Mozambique ti me le dian e wa bo do nu pipon do o mi we lo ko no le de su dian ye do ti to me vo blo e on le win teme ti din bo e do bi blo e yonu po ipanpo to po bi hui to vile po bi khusu bo azo do po bo ru deji tian po no mi tan le yero azo mo ko tan wa de subo nu azo itona si hu da mi no jubo jija hu gan le ko de gbin da ye mi na tan le la voix du praticien Ousmane Hassan Weromlo ime bo inasi hukende udo nuwa yemeyo ewe induru teme no lakanile no mon koton dion ne kasi hublogo no kon itin ekendo ho ene udo nuwa din le soleil bene info ewe mina so din etime pondo menjele Canada sin to dion ho eso afo iston so tero kuton yo e hodo bi me be hun sin mon koton no kan icha iro to miton gorto o Canada sin to pon yo ele lido deji minat nole o president to ho miton o talon yon ewe nkan din bo so lobo era si ho no se na nu bo le na wa zogbon teme mo na ho gbe plenu me ye e ko indi do to me telemi mina so fraternité blanta ndo mejele Patrice talon ele ko wa gan bo le ko wa glangon bo ho era si to teme le na wa zogbon ro se na tanu e ko indi do to fraternité lo mi te kan ho bi o sénateur mede lo be lo mo ye do ho mi o ho jraima mina se ro don e hu de do mejele mina blokaka bo gbekule natin bo bu no do to me bodo azo ina wa ta ndo se na ta no le Patrice Talon we do mo e fraternité se ro nton bo so do e kweton jin le matinal fonce dans des sous titengwe mo mejele nugbo e ngonu kon ton se na ene oton dian e zangete bo hodo bilo menchile mi se na be azoru to mi to me fi bo ye me de me borona no gbeta ene me bona si hu no konu ye e ko yin tun ton o Patrice Talon ele ko wa lobo wa o to sin azo wa tin da hodo po menchile mi o ye ro menchile to hodo sin alindo bene to mi to me dian e huzu nu kume de voner le matinal we do ho ene lettre ouverte e lo wa egbe ouvertement bo on la do menchile nu bo do sena bene to oton ezangete bi bo Patrice Talon ewero eno yin lo aye ewe de nun e blan yande do dati onu ewero mo yin me mentile mi lettre ouverte e do ho enion bo ti me po do menjele nugo ne na blogbon ka nu ko ina tin ekuro nu mon ko ton ba me nu e ba ile tin yo e wa yin hwe o e gudo e blo nu wa da ho e volonton yo Belgique sin to dion fo do mi ton ten so ra jo e do don do plon di ala voter meten e Bruxelles ton le bo lettre ouverte e do ho e neon me le tin bo o ye de o you know e hodo to e me no iso me mi ton le so no e ma so fia e on te hwe ten e ne le dion do me le tin bo no zo rote mon jo do nouveau ben no
òun fòfò bọ́nà rò yọ dónú fò mọ́ èrò pé dasẹ́rò yìí dókòrókò ẹ̀kú tọ́nà méjìlé yémi sọ́nù mọ̀ nǹkan tọ́nà tètè lẹ́yọ yìí kẹ́kẹ́lẹ́ bó wa bọ́nú lẹ́nàgó sínú fò mọ́ lóò Martin libre ehọ́mẹ́tàn ìtọ́yọ edi ẹ̀mìnà lẹ́lẹ́kọ̀ọ́ wa etí mi kó ndọ́mẹ́jìlé mẹ́yìn mi bó kodoro ṣe dá mẹ́lẹ́yọ mi kò tún yé ti àzọ tẹ́tẹ́ wá gbé ìkájá jí dókòrókò ìtàn lẹ́yọ ònùkàn bí ọkùnrin yín bọ̀ Martin libre ẹ sọ̀rọ̀ fíbẹ̀ dọ̀ pé àtàn ìdàmúlóyọ sọ tẹ́tẹ́ wá gbé ìkájá Martin libre dọ̀ ẹniọ́n ní mẹ́nọ́nù ṣíṣà bàzọ́ tún jẹ́ mìíràn sí tí mi jẹ́ sí ẹ́ mi jẹ́ lòmọ̀yìn wẹ́nẹ́ ẹniọ́n dìyàn èrò fún wọ́n káàtó ẹ má tẹ̀ ọgbọ́rò tó ọmọ lọ ẹ kódà yọ̀ jídẹ́sù gbangban Martin libre dọ̀ ẹniọ́n kpọlọ́lẹ́ dìyàn yẹ́dọ̀ wọn wí báyìí lẹ́yìn náà sì hùnà pọ́gbọ̀n bó wàzọ́ pótó tó ọpó tó filẹ̀ kóró ta dìyàn òyìnbó gègé dá àwọn amẹ́yàn ẹniọ́n ẹ̀yìn nù ta dìbọ̀ èdè wúdẹ́sù ti tẹ́ gbìn àṣẹ́kù dìyàn mọ̀jẹ̀mẹ̀ ètò fi minado do alokangon lẹ́sìn àpáwé kéèyàn bá hìdín kìrèdí ọtí lé ẹlọ ọtí lé ọ ẹni ọdíyàn mọ̀jẹ̀mẹ̀ àṣẹ́kù kó wa náà èrò wé kọ́ ẹ̀ Martin libutan mi họ minado mọ̀jẹ̀mẹ̀ tán chéere ṣe dé ìzẹ́dọ̀ díẹ̀ mọ̀jági sọ́dọ̀ wà nádò bẹ́ẹ̀ tòmí tán mi fílẹ̀ Mozambique sí mi lẹ́yìn wá gbópọ̀n domi ó lémi ó blológún wẹ̀rù mi pàwẹ́ yẹ́lọ́ náà sọ bóyá sọ̀nù yẹn dé Mozambique tó ìtọ́mẹ́yàn yẹ́rọ ali ẹniyàn núbọ̀rọ̀ àzọ ẹniyàn bókòrò tòmí tán mi fi ẹ̀ná chẹ́rì mi mẹ́ kọjá ma ẹ̀họ́mẹ́tàn kó mọ́ ẹ̀dánù èyí tẹ̀ ní ìgbè.